Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qail. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Samahatul ulama'il a'izza, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para asatidz, alladzi sami'na wa ata'na. La khusus bi dzikri rajulun simulkal Habib Mustafa bin Idrus Al-Hirib, Serabu Epon dari kota Malang, Jawa Timur. Syabtina Mulja Kijukan Nabil Qamdini, Ajunan Simulja Kiai Komarudin, Pengasuh Musholla Nurul Mustafa, Karangpanasan Montegalis Pamekasan. Ajunan Simulja Kiai Imam Maulidi, Ajunan Simulja Kiai Muhammad Mashkur, Ajunan Simulja para masyayikh selain Syabtina tak bisa nyebut asma aku. Ajunan setomar setongah setak ngurangin rasa hormat abdina sesetuju nah abdina Mulja Kijukan Nabil Qamdini. Aparatur pemerintah khusus Epon Kepala Desa Ponteh beserta aparatur Desa Epon sesetuju nah abdina Mulja Kijukan Nabil Qamdini. Jamiatul Hadrah Al-Bandari Al-Gafus Sabab, Serabu Epon dari Desa Ponteh Kelis Pamekasan. Sesetujana abdina Mulja Kijukan Nabil Qamdini. Hadirin hadirat sepotong anum sesame cuma berjukanan sampai parjuga. Sesetujana abdina Mulja Kijukan Nabil Qamdini. Sokong ator pamantor sepaling akor namo mator sokor dese mahamul jabil telepon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagai ungkapan rasa syukur abdina ajunan sedaja daga ajunan dari Allah atas sedaja limpahan rahmat taufik hidayah sareng maunai pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekitar tetap itu abdina ajunan sedaja sehingga yang malam hari semakin kalian toh abdina ajunan sedaja karsane sareng ajunan dari Allah bisa bermuwajjah, bisa bermurohamah, bisa panggi selera sekaligus bisa bersilaturahmi. Halaman Musholla Nurul Mustafa Karangpanasan Ponteh Kelis Pamekasan Karinto. Semoga hidup benar papangja Karinto. Abdina ajunan sedaja keinginan dari ajunan iman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam situ acara malam hari semakin Karinto Dikram Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga abdina ajunan sedaja yang kuat sebagai umat Epon Rasulillah kesarangan suaranya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kalau berharap semoga abdina ajunan sedaja
yang kuat terkait cintaana sareng ajunan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkeparingan syafaatul uzma kelak yaumil jaza fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sabtina muljaki setelah sepon nabtina kabukuan kaki ganti acara seperti lampagi dari malam hari semakin kadinto acara pertama yang dikadinto mengkontimah di surat al-fatihah sedangkan kadinto kirinya on barangkai pun kaku mimpin keseluruhan semulja Kiai Ahmad Zainuddin. Acara nomor 2 iki kadinto sambutan atas nama pengasuh Musalla Nurul Mustafa sedangkan kadinto peti kebuatina sarang selera semulja Kiai Komarudin. Acara seterusnya pun iki kadinto pemausun selawat Nabi di mahalil dia sedangkan kadinto tirjohan barangkai pun kaku mimpin dan Jamratul Hadrah Al-Bandari Al-Dafus Sabah Ponte Kelis Pamakasan. Setuju sama saya siapun kebuput tugas secara tertib abdina natoren waktu. Hadra biasa dan hadra